Хәзер яңгыраясак йылы эстәлекле котлау хатын тыңлау өчен Рәмилә Зиннургада Мырзабулатованы экран алдына якынрак сакырабыз. Ишембай районы Яңа Хәйет авылында Әлфия һәм Зиннур гаиләһендә яз мизгелендә иң матур айында беренче бала булып, 1951 елның 2 апрелендә Рәмилә Зиннур кызы Мырзабулатова дөньяга аваз ала. Ишембай районының Кулгын авылында 8 классты, Макар авылында 10 классты тамамлай. Адак Стәрлетамак һөнәрчелек училищеһының бухгалтердар әзерләү курсын бетерә. 1967 елдан алып 1969 елдарда яшь, дәртле кыз Яңа Хәйет авылында хатылсы булып эшкә төшә. Бик яратып, намыслы башкара ул эшен. 1969 елның 18 апрелендә Бөрьян районының Аткар авылы егете Мырзабулатов Ягъфәргә кияүгә сыга. Тормыш иптәшенең гүр ияһе булуына инде 14 ел. Шундай матур, өлгілі ғаилә 4 ул, 3 кыз тәрбияләп үстерделәр. Әлеге мәлдә һәр береһе үзләренә охшаган һөнәрләренә ия булып, гөрләтеп дөнья көтәләр. 1970 елдан алып 1973 елларга тиклем Рәмилә Зиннур кызы колхозда бухгалтер булып эшләй. Кайда эшләһә лә әсәйебезне хөрмәт итәләр. Күп елдар Аткар авылының мәктәбендә тәүдә йыштырусы, адак ашнаксы булып 30 ел хезмәткә гомерен багышлай. 2000 елда бер туган һеңлеһе фаҗигале үлеп калгас, уның 3 балаһы турып кала. Күп уйлап тормай Ягъфәров һәм Рәмилә Мырзабулатовтар гаиләһе 3 баланы үзләренең канат астына ала. Үз сабыйлары кебек тәрбияләп, белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Әсәйебез хезмәт ветераны, герой әсә медалына лаек. Авылыбызда хөрмәтле, изгелекле кеше. Әлеге вакытта ла тик ултырмай, кул эшләренә бик оста, йылы кофталар, башлыктар, шәлдәр бәйләй. Бакса тултырып яшелсә, емеш еләк үстерә, кош-корт, мал көтә. Авылыбызда оештырылган агинәйләр сафында төрле үткәрелгән мәдәни сараларда ла, конкурсларда ла катнаша. 22 ян-янсәргә, бер бүләсәгә бәхетле өләсәй дә ул. Кадерлебез, һин сабыр, үрнәк булырдай әсәй, өләсәй дә. Һиңә булган рәхмәтебезне, күңелдәге теләктәрдән иң мөһиме йөрәгеңдәге ян тыныслыгы, күңел көрлеге югалмаһын. Яңнан-яңы шатлык, куаныштар өстәлер, һәр көнең һөйнештәр менән тулып торһын. Һаулыктың ныклыһын, бәхеттең нурлыһын, гомердең озынын, шатлыктарның мөлдерәмә тулыһын теләйбез. Киләсәктә безнең балаларыңдың, ян-янсәрдәреңдең мәрхәмәтлелеген, игътибарын, ихтирамын тоеп, терәгебез туган йортыбызның коты, нуры булып, тормыштың ямен, тәмен белеп, озын-озак елдар гомер итә Алла бирһә. Яшәү терәге һин безнең өчен, кешелегең менән үрнәк һин. Ходай һиңә озын гомер бирһен, безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Сабыр да һин, олы йәнлеле һин, кылгандарың бары изгелек, шатлыктардан торһын һәр көнең, бәхеттәрең булһын гомерлек. Иң изге теләктәр менән бөтә балаларың исеменнән улдарың Марат, Рәфис, Радис, Радик, Юнир, Зинфир, килендәрең Гөлнур, Наилә, Гүзәл, Рәсилә, кызларың Зилә, Лена, Альбина, Рәйсә, кияүдәрең Радик, Рәшит, Ринат, Айнур һәм ян-янсәрдәрегез. Көтә көндә әсәй балаларым, ныкыт халып өҙөлөп һағынып. Көткәнеңде белеп ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә муллы бишек йырын. Йәшәсәй шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Изге доғаларын уқып, әсәй ак теләктәр теләп оҙатам. Итән генә бер үк йөрөгөҙ һөттөйөп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота. Әсәкәй
сақтарын Йырлай бедіге мұлы бишек ерін Яшәсәй шатлықтарға көміліп Балаларың изгелеген көріп Әзәгәйем, изләп яшь сактарын Йырлай бедіге мұлы бишек ерін Яшәсәй шатлықтарға көміліп Балаларың изгелеген көріп Әзәгәйем, изләп яшь сактарын Йырлай бедіге мұлы бишек ерін Яшәсәй шатлықтарға көміліп Балаларың изгелеген көріп Яшәсәй шатлықтарға көміліп Балаларың изгелеген Рахмат сезге, Серер. көріп Ғайсар Минеғұлов.